Another big hand for Jesus. Say pati le tangata la sauni ale langi. Pati le tangata le langi lon taununga. Pati le tangata lon ingoa tu sia le langi. Your name is written in heaven. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout praise the Lord. Give me a J. E. S. U. S. Who's your master? Who's your king? Who's your redeemer? Ave se pati mo Yesu le afiaf. Sako sumay. Sako sumay. This is real. This is so real tonight. Palongo le malta to uso. Ai maiso se tama po se tina wasia simai. O se uso po fine wasia simai. O le taimi mua nei we ulufale tono le fale nei. Ia le leila fa longo le pole nei. Ma o le atali ma le fine o le atua. Se o pai lai titi atua le mele le fiafi nei. E te roa atu faudo le message le pole nei. Langa tino le tema lea. O lo vali mai ele reality o mei e lua no talanoa atua le Friday. Heaven is real. Hell is real. If you miss heaven, you can never miss hell. E ke misia lo langi. E ke le kai e misia lo kofo i se oli. O ke le whawewhea oe. I'm not going to scare you or intimidate you. I am preaching the truth out of love. I say, pe no fa yatu las falaile. O Yesu le tangata le pito silo na tele tai mi le tala noa i se oli. I lo se isia tangata le tuspaia. Jesus speaks about hell more than any other person in the Bible. Secondly, Jesus mentioned hell more than any person in the four Gospels. E tau mai e toi, e te lele tau o le message la fiafi ngai. O se oli, e le se me ula. E le se me malie. It's not a joke. We don't make fun of hell. E ke le ula i se oli o le me moi. Na falongo mai, a sumalia ia o e lau pia. E le se sumalia ia o i se oli. E ke oi ai. A sumalia ia o le pepelo, o se oli e ke kagi ai. A sumalia ia o le wha mawalunga, o se oli e ke wha peonga e pupua ngā tia ai. A sumalia ia o le lo ana o makua. Wha mawalunga i makua, te te i matua, se oli na whakari mai mo e le malie. Ai fia i le ami o le anga, le anga sala, la whakari mai se oli ia o e. Si mai luma mia props e wha, e wha molea. Se ka ua kwa le melenga mai lenga paia. O a orta ngata e flow le anga o le ali. Koko la yekia la tua wha molea. Okay, that's fine, that's fine. That's fine. Melenga malesida. Awa kusia Isaia lima fai pasufa. Fa mai o le mele o wha lautele ina i se oli e i alava. Hell is enlarging itself. Pero fayaku las falaile. O le feo ki atangata i se kone. Fiku le valu pilionga le population la langi. Now imagine fiku le valu pilionga. E se kone ma feo ki tangata. Ele mi muke. Fa le lima population New Zealand family 5 milionga. Samoa le lua sala mo kupu afi. Over pilionga sainga, over pilionga inkia. Imagine every single minutes and second. E feo te tangata. E lo tangata umala sao le ola fa vau. Fa longa merga ko usa le fiafi ngai. Ole langi. E le ha ka fao tangata sao le langi. E ke le ola mo oe ma failo oe fianga ma le lo langi ole anga sala. Ma tu nga. O ko meki le langi heaven is prepared for those who are prepared. O le langi o saungia mo tangata ua saungia. Ma le tala jos pa ia o ki le magoa. Alu seoli. O ti la salo, fata, o ti le tangata le aisi, le peka, le tangata mativa. Alu fata o apele amo. A le aso ngau tau atu ape o le teimi mua for the first time, o es tangata na asiasi mai, po se talavou fo o le teimi mua wa asiasi mai ai. O le avango le lei al ngei, langa o le langi, o le filifilinga le me fai ai. It's a decision to make.
E ke fili ai mo le akua, pele ai. Fili mo Yesu, pe ke Yesu na whalonga mai whamanoia. Whamangia le melea. Pango tātou lua sai lungo le. O le sa taulo. Koe au se konge feoki. Right there on the cross se lua tangata lai tau tawai. Ana le lua whainga tangata ia fewai. Ke mingan funga ele ele. Whalonga mai makauki o mea le akua. La maliwa Yesu. Ai whai loma e le akua le tangata. Au kafo Yesu e lua toi ngā tangata lai feola le laulangi. Tangata whama walunga. Ma le tangata whama walalo. Tangata tete i le atua. Ma le tangata i loa whato ese i le atua. Tangata i le ola mo le atua. Ma le tangata i nau i le atua. Po le ala le anga ma le anga sala. Sala mo i le toi taimi. Ale pauanga. Whether you like it or not. Ngā le lua tangata ia wheo ai tuaka ele ngai. O le tangata i loa whama walalo pe a whalongo le upo le atua. The one who tremble when the word of God is preached. Ma le tangata a whalongo le upo le atua. Arrogant. Ke lo loko ke whama walunga le upo le ali. Pa whenga iloa. Pa pali pango tale tuanga vale. If you are God. If you are the son of God. O le alo. If. To tele ngā tangata. E maso salo. If you. Whaola ia maua vale fia poko. E whama walunga. Whai mai malakala na whalongo. Mele makaukia le power of confession. Male humility. E mare tala alta maronga le kuka matau le pango tā wha mwalalo mai. E te le matau ea. Sole. You, e ke le makau wa tonu wa justify le ka punishment. Wa whekau le ka deserve le ka wheoki. We are sinners. Ka whao mea na tā mio leanga tā whasio tangata. Ka fia whaile anga sala. Deserve the death penalty. Ta melo a kalanga whamai e ke le matau. Ka ua kaunga ka wheoki. Whai mai mana mea sa kupulonga loko na whalonga pe ki salanga o lea kua. E ke le mwhainga lafi, ke le mwhainga lafi lo ofunga ki ngofo mai mo ila fiafili ngai. O le ofulunga e ke le mwhainga lafi e whamai kalaka malo lea. Lea li e. Ai a fio i lo malo mana tua mai. Na whalongo, le tangata uwhai lo whama walalo. Le loku. Na whalongo ma le mele mi mika kak Samoa. Le whaia se kupe mo le akua. Le whaai ni tangata matutima. Le whaia se ngaruenga mo le li. Le whaanga masesi. Nothing. He never go to church. A ole sa kaulo le koi minute. Ele call mangava where the breath of God is still there. The breath la mangava yawe. Ele se mangava oe. It's not your breath. Ole kala kuspaia nga umbaya ele atua e ave se inga ele atua. E ave se ele akua. Pole alo maloski malo malonga yai malo walu la koa. E kanga kwa le akua se imailanga mangava to fa soifua se oli la fa kalimai. Mai ma sole nga faila to le lie. E fio lo malo mana tua mai ya. O ai au. O ai au. O au le tanga taga sala. Mani fetalai nga Yesu le asole. Fa Apia. I was thinking. Human thinking, logical thinking ma falta. Ko e kulia kwale lile alo loku. Kakala kule lile se ko le fanya kaulanga ma fanya mele le mo hau. Kuri na ia se le ai. Salamong ale repent salanga menga fai. Or realize he is a sinner. He needs a savior. He deserved death penalty. And he was there for menga fama wala for melkala Yesu malan fetalainga. Reply for my today. Wow. Ole asol ngei. Fa makano lo asol ngei. Se kamama singa nga siasima. A young person in this house who has been invited by somebody. O se usa pos ko finga nga suma lava oi. Tanga bala ulio. Coming without knowing. Polala me la tupu. He just come for the sake of coming. But now you can see something is happening on the inside of you. Falongo mai o lo loko. Langa ole ku feka la isa o i lo loko. Behold, I'm standing in the door.
What door? Door falsa. Ele ai. Fai ko lo fale. Ele ai. Fai ko ka vale. Ele ai. Fai to lo loto. O lo tui ai pele tui la upu ya oi. Tatala mai le fai to. Open the door. Se eu fale atu tolu ya te oi ona tata le sua le. Pare to telo tangata ila la mai male meo tangata ila to testimonies. We have our own testimonies of the goodness of God and the faithfulness of God, the love and the mercy of God, the grace of God. We are saved by grace, not by works, or not by deeds. May olanga sa tatong feolai, olanga leanga, matanga, ingosia. Look at this. Look at this. Ala me kong wala le ku purtai me ngale lo langi lo tatong feolai. O sai ma se confirm akol melang amay ngai kamaki na fiafingai. O meya. O sa ika ko kusinga nga bak, le switch, le la suya kulibia. La fa umak. E tu phone le message. O le melo nga lua, le fiafringay, sa ungir tangata le mga swim le river. Kanga ka fa ola inga. Na falong mai. 2 Timoteo 3 verse 1, falong mela fa kawak. But notice that in the last days, dangerous times will come. Evil times will come. Perilous times will come. Famagala kus paya. O na aso nga tay. O kus kala kus paya. Watato yai le beta o na aso nga tay. We are in the last days according to the Bible. Na falongo maila. The more we get closer to the rapture, the more we get near to the coming of Jesus to take us home. Hear me well and hear me again. The more we get closer to the coming of Jesus to take us home in the event called the rapture, or the increase for the lawlessness, the wickedness of the look. Why? Say for Mangiala Yahweh. In the last days, dangerous times, evil times, perilous times will come. Now, why? For a man. Ele ora ki Apollo. Ele o se isi mea. Ele ora swing or cow. For men will be lovers of themselves. Kako yeli kemi ke violence tangata. Selfish. Nga oya ma oe. Lovers of money. Fair. See? Denga lenga over kai mile sangata, male saule loku, male ese mafutanga male atua. Le se kusi pa ia, le fia le upo le kua. Aisha, ngale money. God is money. Money is your God. Olo wakua nga. Parki mi moa, akivaila ya, yelela se kupe pila oki. When there is no money, aku le popole, bevesi. Ai. Lagale cerca la cuspaia. In the last days, lovers of money, posters, proud, takami mika, farilia vale. Blasphemous, upuleanga. Tanga sa Samoa fia me upuleanga upumasoa. E o man keming e o tanga taula me ala kua. Fai le kua. O istanga tala ko ki fanga inga le suafa le tua. E fanga se. Disobedience to parents. Listen, young people. Listen, young people. In the last day, the Bible says there are a lot of people who disobey their parents. Masang ukalango le melea. Le fe ko fa ya November ka upulang amerso nga sepi. Fasal ko nga may fetum fa malaya meson mo fasal to nga may sakang mo kemong mo nga malo. Ale mele le kele ngala o tanga Samoa lo fale. Ay may sok all ministry Samoa. Meo tanga taw mama. Asya, ele lo avar kamamal kinga. E o solo mutu. Takuva e muy le ngoku. O isi mele muy le ngutu e muy mata. Man fata o to suru be su fitu. Tama yo mata e muy. La ve ko inga fulo ipu sa fa ka mai. Ele sa kai me fa nga. Akan fa ka ko suru be su fiku mai yo mata e muy. Ele muy le mele muy makka e feo inga me papa e reali mai. Last days. In the last, it is happened now. Na falongo mai, if that describes you, o le ponge ki salamo mai fa mo lalo.
Ai sia, e fai ale menga, o lai le malaya yo lunga. Tau no me lua fiku, me kuspa ia malaya le nga ke fa le au ngalo na tamama no na tina. Le mama ia te lo tangata na fa longo mai, e mai se malaya, e le ma fai se vai la au le falma yung fai. E fiu. Le me o tangata le la to mama. O ke ku le tunga mau sai kulou, le fa fonga mai la pa ia le langa kele. O istangata o matua, o istangata. O feoki la ko makua. Mali lula ka ala mai. A sai o aku ngale mea. E fai sikele o le mafuanga. E pisa mama kua. O le sialinga ka baku. Ko kiki ave ku ngau. Ko me ola mea fai ka kuri long ka mama ave mama ako pau fa kula wal kele. Ava kula oki. La fanga mai la nga pai. Fai mar kalo la so nga fai kau ya mar kuspa ia le akua e vai le kangi lo kuroku. Fa ko ese la mea fai long ka ma. O le aso nga fa malolo ye le li. Amen. Fa mo lalo ile li. Langa mo ile upo le akua. E sa ole upo le li. Unthankful, tangata le lofa aftai. Tangata le olofa payaina, unholy. Unloving, tangata le loa, e se lofa. Unforgiving. Ona aso nga tai tele tangata le loto fa mangalo. O istangata tanganga fa ko se fa fia. Ai le fia fa ele manga fa mangalo e. Alwa ya fa penga. Po ngai fa mo le ka u melo loko fa mangalo. Pau lawang la ka se ngaluenga. Ta ko ekalesia tai sunga plotu mal fa tua male. Ma ngai ma ko kai mianga la. Me le ole me ka feel the presence o le li. Ma malu ole ko kongo le ekalesia. Ia mau tangata le loto fa mangalo. Fa venga fa ngaluenga le ko pale se loko fa mangalo. E mga umia. Va venga fa mangalo o ka fia. Awara ingoto le la ko wa le la ala ka milu asia. O loto tinga fa nga o loto le fa mangalo. Loto le fa mangalo fa na o meta o le loto unforgiving. Fa na o meta o le loto pizza por bitterness. Bitterness give birth to revenge. Rebel to revenge. Revenge to murder and murder to suicide. No self-control. Brutal. Despisers of good. Traitors. Tangata falata. Aso ngatai. Haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. Lovers of pleasures. Lovers of pleasures. Lovers of pleasures. Or the device there. Device there. Or if I'm a young man, I came in a kuya. Unfortunately, the majority of young people, it destroy your soul in the device. 24/7, cars for lure, keep strolling. Keep strolling. You scroll and scroll, surfing and surfing, watching and watching, playing online games. So, when you read the word of God, I shall find social media, shall find California, young people en fenga peloa o le lua se furu ai ngai o kausanga kalungo youth pastor. Can you hear that? O kausanga ngai a ko le lua se furu o kausanga ile lofo le akua. Kalo ka ia me ka o kalavo le kalesia. And you cannot hide. E kele ka alo foi. E mai le ngang po ia me ka usa o ko ia ki o na fa longo young people o le polengai. If you are addicted, wa addicted le mele. Fafenga lo addict. Nga fai kemi kelo kamaki ke vai lungo la wala train station wherever they go and nga olea. Alua. Ele ai masako vai akwa o yo valo lo mamo o ye le se be automativa. No weapon formed against me shall prosper. There are few people. There are few serious young people. Serious ola koloko ile li fai al menga. But the majority. O se vai la cristiano on and off.
Aso sa sului. Aso ngafua se ifafo. Aso sa alu kong kasulua ngai se ifafo. Alu. Kasilua tolu fafa kwa moe. Fenga luenga kunga ema vava kunga fale kongur kaya. Amele. Fai keker keminge. Oe wasini le manao I mea fa fia. Lovers of pleasures. Ole poa ngai kale pele sua fo Yesu. Amele. Ye fia le upo le li. Le la fa ku le poa ngai ka kwaus. The only weapon against the lies and deceptions of the enemy is the truth of the word of God. Ele ai lo se upu ya oe ka alo ke mongi ya oe. Palongo mai mei lua. Upu le tua male manna le fau unga le nganga paia. The devil will never play with you. Ai kumbu le upu le tua. If you tanga da deceive, asia o fela me o deceive. O lo ma fau. Ele me fenga deceive le lima, po le maka, po le isu, le ai, o le ma fau le me deceive. Nga langur ki Apollo fa se eva. E ke lua le feo ki famela tua. The moment you eat of it, you will die. Surely die. The man kala ki Apollo. E ke lua le feo ki. And then Eve believes in a very bold lie. And then she was tempted. Nga deceive lo ka kongol me pero. Fa so soinga loa. Kanga kuloa. Ai loa. Nal me kupu. O inga encha mai langa sala. Lewa ka kung se umma kuaya. Man me muri fa merkala ku spa ia. Ma yo e pese iwa mi otua. A form of godliness but denying the power of the Holy Spirit. Me falongo mai. Me yo pese iwa mi otua. E ke loku la sama ngai la lu la sai sauninga. Pe ke ami okua ai e sau me ngai fa. Ai a move le nga pa ia. E ke le ka koku. It's a form of godliness, but denying the power in the gospel and the power of the Holy Spirit. O ama yo le pongi. So stangata le karier fa o tanga le fiafilinge. Ele ka ko fa fo mo. Ka ki kilo le ke ma le fiafilinge. And I know ngai lu le ko lo loko. Fe ka lai sa God is speaking to you, a lot of people in this house. Fe ka lai sa le tua now. Paulo loko le pongi ke ale karier fa o tanga. Olo fia filinge ke le ko mama. Longa lua. The preparation on me le nga unga le ku nga fina fa longo le mai le va ya sol ngai ka u ke. Nga ha ku se fa nga fia unga le tu ia. La fa moi. Tanga ta uma e tolo le fa le mai penga ta fai langi. Ya ka ko uma le sikianga. Amele. Akuai mai fa longo mai, akuai mai le sikianga e va ve mai le o ki kaiao. We are waiting for the rapture. Ol planga le fatale le kalesia. Kau ke le fa karia me la uma la langi ele ol kala ku spa la langi nge suminga le afi. Kau ke le fa karia second coming ko fi ma Yesu le me fa kasi matato ele ai that's another plan. Proclame le ku. Olo ka ko fa karia sikianga. Ala paia ala ku se mo THESSALONIANS ta pe fa su kol su fa su lima su su fix su valu. Patau puia mo moe fa ka ku spa ya ol popole. O mo moe tanga talawa. Feoki o ya ke riso. Ai okio ya ke riso tau le tua wa ke soi ko fa pe ke moe. Ai okio ke lo ya ke riso sabe ke lo moe e ke lo ku ba lo ko ya se oli. Fa ko ke email ke mi fa ko right phone le tongi fa ka se oli. Le paf. Our sikianga in order for us to go to the rapture prepare ourselves. Da fa lo ma lo kirisiango. O la kalima la fingo le tua. Ia tumo le upu le akua. Male manno le fa unga. Fa fa longo mai. To telo tangata. E malosi le nga pa ia iles. Ai oki le upu. Ola tangata. E kali kongu kele le upu. E kala ngalo ile nga pa ia. Solo muri no. Ale solo muri e ai filfili. He choose to believe other stuff about the Holy Ghost. But the other movements and manifestations of the power of the Holy Spirit, if we store, e pe foringa mai, e se be nga o inga yo e, na falonga mai la, uspa ia lea. You have to believe the whole
counsel of God. Mai le kenesa le faalinga. Fa nga uma le mele fa mele kus pa ia amele. Ale nga fia unga le kur kus faalinga mal por kala mele tu. And the rapture fa longo mai o sikianga. E lope saungei pokayao pokala kai o meka ua ia e saungi. A hepe le mele fa mele kala kus pa ia. E saule leo ole alanga. Ole pu ole akua. Ole leo le angelusili. Fa mele kala kus pa ia. E fafua se ro tua e wo tio ya keriso. Awe ke pole lo kama polo kinga polo wakali polo wafinge la maliu ono alanga fa bor fa la tanga. Pa mai mo mo to tua e o feokio ya keriso. Au tato e feola ma to pea. Mai e fafua se. E peiole emole mata. Ele uo tato tino vai. Lo kingo lea kingo oki le ka kingo lea. Kingo pala lea. Le kingo le ke le ka o ke mo valivali mo fa paka fa. Ma osi solo. Ma si fa pangi fa la poama. E o uma le kunga mau amele. Fa mai ele ua, langa le kingo le ele alu lunga. E ka unga ofu le kingo le me ka le kingo ele oki pea. Le kingo le ka ku Yesu glorious party. E for linga e ga ke ia mai fa tau le tino na to tu ke viso. Be nga ku pursi kianga. Fa mai fa kali mai Yesu le bangi ngimo. Ka ko felo ile mga ia lungo hao. Ba ile mga yo le me. Are you ready for that? Ambisila le menga, your only chance. Kala ko sipa ko sifa alinga, e vai eselo ulu. That's a second flight, and I'm sorry, ele ko kele tanga tai fi menga. E ke fefe. Wala fa lo falo ngai ke wa misiel sitianga. E ma ki ngoa ke fa pe aku ia le ai fa ilonga mai lo mo hau. Ku ia le ngong ko fa la po. Ko fa la po. Nang ofang longo i mela urila o sepima ai le fainga o ke pala ai fa mala po amale ongo kusi ruba ko kusi piko ko mo au se longa la ki ngofeti na Yesu le kai milinga aisha wa pule le si el antichrist le lang se bea wa esel pulenga ai mai man me kal false peace mai awal ba pole le fainga lo file mu be uma ele se file mu o sawanga me ola saw. You can't survive in those spirit. Se bangawa e ku mau le ima maria lo loko la e ui poponga. Ak fa pe ako safe flight jale ka kinga ngau ya. Ba vai ke wo mal maliu maleo kinga nge. Fa lo ngomel ka kwaus melo ngalua. Tanga tal ponge le la ka ko meng promise mai le la fa. Ongo lokal ko ngolo melo manifestation move la ngapa. Meng promise mai le li nge ke aula fa di ponge. Ku sila Esekielu. Ku fa lungan me murmuring afa mo. Esekielu fa fik. Wa vai mo sengalu. Si no ngol pe vai mo sengalu. Wa vai sengu fa ngale se wa vai mo le wave. Have you seen a wave? Wave your hand if you have seen a powerful wave on the ocean. Okay? Put it down. Okay? Ezekiel 47. I think on verse 3. Last but not the least. And when the man went out to the east with the line in his hand, he measured 1,000 cubits. And he brought me through the waters, and the waters came up to my ankles. Wafuar kamarole afe kupita. Ole vai kafe. Wa ngakai melole kapuvai. Ko mesale si 1,000 cubits. The Bible says was saule le vai le water. Rivers. When we talk about the rivers, is one of the symbolics of the Holy Spirit. O simple sa lang ang paia ile oil. Rivers, the rain, the dove, the wine, joy of the Holy Ghost. Simple sa lang ang paia. Ko mesale si afe kupita fa mai saule le vai ngakai melo le waste. Mesale afe kupita muli fa merkala ko spaio le vai tafe. O le vai elema fainga how you cannot be able to swim, to cross. Fa fonga mai. La le mele ka fa le ku ka mai yawe. O lo loko. E fu ele move le nga paia. Hear me again. The manifestation and the power and the demonstration of the Holy Ghost, it all depends on the hunger and the thirsty
of a human being. Ele saule nga paia over akulo nga yoi ile menga ke ngofo maoi. A faya lo mga onga le ponga nga kai mo enko. Ale pawa nga le meke alu mo. I'm talking about Christians. Rota lo tanga ta faola inga we fia ile nga ole akua. A faya lo nga la sa mo nga kai kulivai. Ale pawa nga le meke alu mo. A faya sunu nga titi nga le pawa nga a fa pe ole ponga o tanga ta umal ponga nga ngauya. E fe ausi ka fenga ole nga paia. Amele. La va fela nga le faya le akua ya o refia. E faya le akua. Ko vai lá so Pentecost. In the day of Pentecost. Acts chapter 2, the Bible says, so they were there in unity. And all of a sudden, Acts chapter 2, last but not the least, the last chapter. When the day of Pentecost has come, they will all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. A sound. Like a gong fale, I saw a sound. As of a rushing mighty winds. One of the symbols of the Holy Ghost is the wind. Famanitala Yesu ya Nicodemo. E ang ile matangi ile me loto yai. E fa penale nganga ole atua. The wind blow where it wills. Now, sa ima si malamak lumele. Whatever ay siya makang. Have you seen a wind in your physical eyes? Ele ay. Whatever ay siya makang. Ele ay. Nobody can see the wind. Actually see a wind. All you can see, wafapela up. E ke vai kule angyo la au Apia. Ai ke le loa bakangi. E fa pengale nga paia amele. E ke ia le touru o tangata le move le nga paia e ke le lo professor wai. Can you hear that? E ke fiu le fa vasenga lo ma fau. Abai alame. What is that? Why they speaking tongue? Why they fall down? Are they crazy? Are they getting drunk? That is what happened in the day of Pentecost. Other people were amazed. Other people, they were confused. Other people were perplexed. What is that? What is this movement? What is this? But sadly, some people, they mock the move of the Holy Spirit. Now, a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared upon to them divided tongues as a fire, and sat upon each of them. Follow me. Sawala nga pa ifa merkus pa iya. Olunga per herds. Per head ilunga la to ulu taitas. Kilo kunga puya. Kofuale ulu balea. Tongue of fire. 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 Ole simple nga pa. La ilunga tanga taitas. Ko por menga. Next verse, 5. And they were dwelling in Jerusalem, devout men from the nation under heaven. Yeah. And when the sound occurred, the multitude came together and were confused. Baptized. The evidence of nga le paua le ole evidence pole failonga ta umayai o papakiso ele nga paia pe ka kalal nga isi oisi mea you may receive the Holy Spirit mana tuele maliu Yesu nga la fama yo totalia le nga paia receive him, he is a person a famai markala Yesu fatali Jerusalem se yawina maile power le manifestation le demonstration. Say fa aliali le mana le nga paia na fa lo mai la o la Apia Yesu le langi ele ko ya luese le nga paia man la lo langi amele o le ngofo ai teminga ile kalesia ma moli mausolo ya nga o tangata inga ile liu ile li si vai la move la paia na fa lo mai verse 13 others mocking
Wale pu. Ola pa u tanga tele mana ole nga pa ia. Slay tanga tele mana ole nga pa ia. Baptize tanga tele mana ole nga pa ia. O tanga ta pe o meke vai ke minga. O ke mana tua last year. O ko vale menga kupu foi ngai. Ia mana mele ke vai pa nga move le nga ole. People swimming in the rivers. Lang asau le afio le nga pa ia. Fa longo mai. O le afe ke malosi. Ma le afe susungu yo ko ka mala pisi nga ko nguya o. O le sifa nga mele la fa ile fiafili ngai. Fa vela vai. Afa pela ko nga ma fa faule leksa. Nga peke amu ma eula. Ke lo aule stanga tele ka ko ngui mei. Ale ta moment nga usau ma se rental lo ko ile fa kle tua. Afa ke fa ia tangata ia. E kau fa nga fa ia ia. Afa ila si umi nga ukuku. Ko lu ma singa ole ke fa karikari. Se ka wa ve ese le nga pa ia lo ma fa faule ka ko usai. Ai nga wa happen ya ke au. E o mar ke mingai. Ka ko ngulo amene. Ai ala o nge fiafi. E stanga te mana oi ilo longa mata fenga ole nga pa ia nge fiafi. E stanga te fia au le vai le nge fiafi. Wala awa ia lu le la fa yak. Fa kanga mo tanga te folo wasu ma le fiafi nge lo wa ngoi ke le ko maua. Ma tanga to le na le manifestation ole mana ole nga pa ia. Mata fenga yo vai kafi. Ele o pinga ka fenga le e ke ku le tua I need more. Ele malie lo loko. Ke fia ingu pea. Ke ngalala pea. Ke manga o pea ia. Aole la kafe la fia filingi. Amen. E kar kongu ia pele ai. Ha? Le la sei, sai mai sai fai pela mele fa mele nga pai. Ele river sa le fa le wave. There is a wave. So mala pasta male oi. O mai lan tanga tsto tolo mato na una le fia finge le vai kafe le. Ar ko kolua. O kolua ka furi mai la fa mal Kafkuri maila. Sumela pasta. Bova kula ikua. Shata papa karama mamaski. O que le faya na falongo mai. O mea uma ele faya tangata. O e fele mata mai upenga ta fai langi le fia filingai. Kulo loko ile li. Ma faya nga pa ya kule kuole menga ke fa sanga mai ai Samoa po Australia. Po New Zealand ngi foi. Pa wole mea ngi fa mawalunga lo loko. Ngalala lo loko. Fia ingu ya lo loko. Shata papa karama mamasi. Baila lo yo pas. Sala pata karama mamasi. Apply pastor. Yeah, apply the oil now. While the demonstration on the man of fire. Father, in the name of Jesus, let the wave of your Holy Ghost move now. Take it now. Jesus' name. Receive. More rivers. Shata papa karama mama setere mama. Swim in the rivers. Shata papa karama mama setere mama. More. Here it comes. Receive more in the name of Jesus. Take it now. Now. Sa papa karama mama setere mama. Take it. Take it now. Sa pata karama mama siara mama. Rivers. Holy Ghost. Now in Jesus' name. Kokolua fa mole. Kokolua me mai. Vai, tu fitau fao. Amingo yo lenga pa yo le tu fitau fao lo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lift up your hands right now. Let's all stand out to light. Get ready right now. Father, in the name of Jesus. These hungry souls for you,
Right now in the name of Jesus. The rivers, take it now. Rivers of the Holy Ghost. I believe the Holy Ghost is ready. The Holy Spirit is ready. La matamata la le pon le mo tangata sa wa ngala la ile nga oleli. As if I felo ile nga pa ile na le fiaf. First of all, la vatu vala uta u ole the very special article. O ele nga sia simai. O se malo falongi el proclame el polne. Na fai le sunga ya sepia mai se faltua. Na ifa fenga nga nel proclame le. Ele nga tau e kalesia o e utalia le falatanga. Ai mo se Samoa sia simai na tele mo le falatanga. Lewe matamata le polne le matautia o se oli le memoni. O le mela na matamata e wona se aitema. E vali le memori le tu se spaia. Ai se tasi wole tu si ele ngol tu se lola tu si na falinga luas fulu vai pasul lima. Ai se tasi wole tu si ele ngol tu se lola wala foi na le paf. Afa peo te mo wa sa talia le fa tanga te manao ya le pole le. That is your desire. God, tonight I want to give my life for you. I want to surrender all. Maybe ole wa polonga wa titilo wa me sa va tu le fiafi. Social media, addiction, lust, pleasures of sin. Ngai ke polonga ai. Ngai ke leilo, maybe you are lost in the darkness of sin. Ai ke mga talia le wharatanga, na whalonga mai whamal mole. Whaina mo ini fonga, every eye close, every eye close, every eye close. If you are here for the first time, you want to give your life to Jesus, I'm going to count 1, 2, 3. Put up your right hand, put it down. Get ready right now. Boys, talavo, whether you are a young person, tangata matua, whaita mala talia le wharatanga le pōnei, Paulo le avanoa, na whaia le pangata, na whama walalo. Ala susia Roma is full of upaiva whamali tala tu spaia. Tau tino ilo mutu. Tali tonu ilo loto e whaola ina hai. A whaita mana ale pone talia le whaolatanga. Amo ini o whonga la whaita wina upa tasi lua tolu. If you are ready to receive Jesus, get ready right now. I'm going to count 1, 2, 3. Put up your right hand, but put it down. Tangata mua mua for the first time. Get ready now. 1, 2, 3. Tulo lima. Tamatau. Up, 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 up. Put it down. Thank you, Jesus. Falongo mal tato uso uma. Jelo tato uma lo tele talia faltanga. Bamuva se uma lan foa. So mala titi la iluma. Tangata la na una le fiafi ne tafenga o le nga paia. So mala titi la iluma. Mumla ichiluma. Mumla ichiluma. Moeluma. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Make sure you are ready. Nga le pau ole vangole la vatu ya te oe. Ole vangoe ke fako ese ai. Alongo mai. If there is something in your life that you need to ask God for forgiveness, social media, last, in the last days, now secondly, after you humble, God, tonight I am hungry, I am thirsty, and I need. Okay, let me not only ankle deep. I don't want the ankle deep. I don't want the knee deep. Swim because it all depends on your heart. Ole menga ilo loko e fu ale sau ole nga paia. Ele fu inga sau le tumbu le ai. Ole menga ka oko ilo loko. Ole ala kusa o yama fia kule nga paia. Ile menga kupu ilo loko le fia fine. Are you ready? Si ila ilunga urima. Kasata papa pakara mama masia. Kala patakara mama masia. Lift up the instruments. Instruments. Sata papa pakara. Right now, tatalolo, 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 tatalolo. Ele alatule oyo le fiaf.
Pray right now. Pray right now. Humble yourself. Surrender all. Surrender all. Surrender all. Everything. Everything. Oh, sete kele patakarama. Suma fa fenga ngaluma na Sauli. O te lope te mamalama le meta o le wave o le ngalu lolo le nganga paia pe Sauli fiafile. Hallelujah. Mai le ngavale le tamatau. Get ready right now. Taulo ile tuolo bana onga au bana fato ese taulo ile tuolo bana sawai. Right now. Pamela tala Elia. Na faya Elisaya. What do you want? What is that you need? Paloma bai. Pamela tala Elisaya. O te mana falua mai lo wanga ya tau. I need a double portion of your anointing. What is your desire? Why did you come tonight? Come on, people of God. Come on, let him know. Get ready for the river to come. There's a wave that is coming. The oil of the power of the Holy Ghost. The oil of the anointing of the Holy Ghost. To move. Use them, Lord. In Jesus' name. Just get ready. Silung Olima. Apply it right now. Oil. Pasolo apply. Pasolo. Right now. Receive. A wave is coming. Babe, favor mole. Nan fasolo. Tulubu aulu. Apply on the forehead. The wave is coming right now. Get ready for the wave that is coming. Father, in the name of Jesus, let the wave of your Holy Ghost, let the wave get ready. In the name of Jesus, receive now. Take it. Oh, receive. Rivers. Swim in the rivers of the Holy Ghost. Take it now. Take it. Rivers of the Holy Ghost. Awatevatamala. Awane ingata idio tapubai. Awane ingata idio tulimai. The river is coming. Swim in the river.
Jesus. Jesus. Oh, say, mama. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Talo me pelo famanuia le nganga pa ia Yahweh. To tasia tato talo fa tole fia fai fa mol. Esta ngata ole mai fa malolonga. Esta ngata matua if you are here for healing. Ola suma le lumane ta mole sta su me sava no lumane. If you need healing, po la fa nau, po lo tama, po lo tina. Awat to fa tamala ole ava no alo maua. Subai. Tangata umaya mana umbia talo fa malolonga. Subai. Ol fa mawalalo ai fa me fa penei. Amen. As long that you are humble. Thank you, Father. Sepi sumai lo sunga. Sumai, mosa sumai bang. Ni fea. Fa ya toto au lungo ngai. Au nga fa malmol. Ta ko o yo fa malmol. Thank you, Father. Sai mara si to ngai me fea fa malmol. Si lungo tu au. Thank you, Father. Thank you, Father. O mata uye ile. Malu le nga pa ye ni me Samoa me fo mo lo fa ngai nai. O le fa ma oni o le tu e fa ma lo tangata. I have seen with my own two eyes
The demonstration na yole mana ole nganga pa ia ale swafo Yesu. He is our healer and our physician. Mo si foi taimi pola li potel fal mai wa mai. Now remember mantua ile cancer foi na vatu ile pola last year po tu atu I can't remember to sang. Onon meta ol generational curse. O longa li mai tangata le na vatu tangata wo feoti. So lo wo feoki kasi lo ko fa. Mo le mai fa solo ku fa solo. Ikongole ainga le la mawaila ma kakalenga va inga ufai kalo le aso nga ma break ile mel generational curse se necessito curse nga fo mai me nga fai ku a afenga solo mele sa mo me ka sa mo koko bloodline les vai nga me fa mole fa pele kei ai ke lor ko ainga se me se mai ku fa solo po se mai ku mau chronic sickness po se mai ku mau ko ainga ai fa longo mai ele ko kasi tangata la afia me pe ko fa ko lima tangata ya afia le mai nga kasi pe mai ka ngesa pe mai ulu ki ngal mangava pe mai mangava ai ko kele tangata o le symptoms nga po le sign nga mo le curse ya pe le se mai fa pe nga si ai nga ko kele tangata ya afia e fia break la ma o ele menga afonga mesa ko us if there is a chronic sickness fa pe nga se mai ku mar ko ai nga le ki lo le ku ai le la fai kalo break le menga ya oi a fai forta wa inga la fai ngi fofa ka ulaiku a sa involve in mo fofa ka ulaiku sa ya vai pe sa palungi vai ya oi penga e alu o anti polo anko nga fai mo ngi fofa ka ulaiku e mo ngi sa ngi kapu e fa a o le pofa ngi fai kalo break se me fa penga nga a fia o se ainga fa penga la nga e follow ke mo ngi fa la velave ya oi menga familiar spirit. E meso ke se nga mafo mai o menga fai ku a alesa inva vai o malo ainga. La farkalo break in me fa penga nge fiafi. Thank you Jesus. Thank you Father. O shete ke le patakara mama masia. Kala patakara mama masia. Fata time taro le fa mole. Everybody repeat this prayer after me. Le atua lo tama. Wa fa longo le pole le. A mawalo ainga malo tangata ise mai ona ole malaya o lau feta lainga le tau tere no me luas fuluvalu fai upe tolus fululima ele aise fafo a ole tala fia ina ua maliu ke riso kalatia e tolu fai upe se fulu tolu se fulu faa na fatawina mai matou malo ainga e ke riso mai le fafanonga o le tulafono ina ia o mai atea manuio apre amo e ala ya ke riso Yesu o le aso le nei o mai umai lo tino malo ainga o lau fanau na mafua mai i fetu mafamalaia mai yaunga tupulanga ma o matua ma matua o matua o mai uma na mafo mai i fetuia o le pole nei i le suafo Yesu ke bisu ua faalea o ngaina ua talepeina ua taofia i le suafo Yesu ke bisu o mala ya uma ya te au ona upuna lafo tangata ilunga ya te au malo wa inga ole pole nei ua faalea o ngaina ile suafo Yesu ke biso o ngaluenga Faitau la itu na faya ilo wa inga na o talitonu yai ole pole nei ile suafo Yesu ua faalea o ngaina ua taofia watalepeina ile suafo Yesu ke biso ua o tautino ua o malolo ua o saoloto mai le tumuai o lo ulu ile lofio vai ua o wola wa o malolo vi ia lo suafa Yesu vi ia o etama avelo se pace vi ia yo ia le fiaf. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Patia tagata mo malo Roma fasalo toina. No more curse. No more curse. No more curse. You are free of every generational curse, every end curse, every spoken curse. I disown, nullify, and destroy in the power of the name of Jesus. Hallelujah. Talo wa betal tono yele mana le suafo Yesu Kristo. Tal tono ni malo betal tono yele mana le toto Yesu Kristo. Hallelujah. And pesenga in the name of Jesus. Come on. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. Tell me who can stand before us when we call on His great name. Jesus, Jesus, precious Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, You have the victory. in the name of You have your healing. Satan will have to flee. Hey, hey. Tell me who can stand before us when we call on His great name. Jesus, Jesus, precious Jesus, we have the victory. Avesse pace via ile tua via. Hallelujah. Waya ile ori ile loto. Come on. Come on. Let's give Him praise tonight. Are you ready to dance before the Lord tonight? Oli, oli, ele, ali. Oli, oli, amalibini. E fama, oli, olona, no fa, tu, no, auasi. Oli, oli, ele, ali. Oli, oli, amalibini. E fama, oli, olona, no fa, tu, no, auasi. Papa, le, no, le, mama, le, male, manale, bahia, ole, o bahia. Ele malo, si male, poto, pulea, o etama. Papa, le, no, le, mama, le, male, manale, bahia, ole, o bahia. Ele malo, si male, poto, pulea, o etama. Come on. Watato, wala, fia, fia. Are you sure? Ay, ola, manulia. Talu, ayoia. Yesu, le Messia, le blesse, ay, hallelujah. Watato, wala, fia, fia. Ay, ola, manulia. Talu, ayoia. Yesu, le Messia, le blesse, ay, hallelujah. Papa, le, no, le, mama, le, male, manale, bahia, ole, o bahia. Ele malo, si male, poto, pulea, o etama. Papa, le, no, le, mama, le, male, manale, bahia, ole, o bahia. Ele malo, si male, poto, pulea, o etama. Tu mai lua receiva. Faitau, Tusi. Come on, church. Venga, Gaule, Siva. Siva la tua. Siva la tua. Tu mai lua receiva. Faitau, Tusi. Vamos a Siva, muy bien. Vamos a Siva. Come on, come on. Tua
Jesus. He cares for you. Cast your burden. Cast your burden Unto Jesus. unto Jesus. Hallelujah. He cares for you. Cast your burden. Cast your burden unto Jesus. Amen. He cares for you. Cast your burden. Come on. Cast your burden Come on, church. unto Jesus. People. He cares for you. Higher, 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 higher. Higher, 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 higher. Jesus, Higher, higher. Come on. higher, higher, Come on. higher, 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 higher. higher, higher. Ready, church? Jesus, Lower, 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 lower. Are you crazy for God? Come on, New Zealand. Lower, lower. Let's go lower. Lower, 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 lower. Come on. Higher, 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 higher. Hey. higher, 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 in Jesus, higher, higher, higher. higher, 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 Here we go. Jesus, higher. Pick me up. I say Jesus, you say Christ. Jesus, Christ. Jesus. Christ. I say Jesus, you say Christ. Jesus, Christ. Jesus. Christ. I say holy, you say Spirit. Holy, Spirit. Holy Spirit. I say holy, you say Spirit. Holy, Spirit. Holy Spirit. I say Santo, you say Fuego. Santo, Fuego. Santo. Fuego. I say Santo, you say Fuego. Santo, Fuego. Santo. Fuego. I say Santo, you say Fuego. Santo, Fuego. Santo. Fuego. I say Santo, you say Fuego. Santo, Fuego. Santo. Fuego. Lean back, Lean back, lean back, lean back, come on, lean back, come on, lean back, lean back. lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, Hey, hey, lean back, come on. lean back, lean back. The church, the church, The church, the church, the church is on fire. We don't need the devil, 'cause the devil can't is see on a new. fire. The church is on fire. We don't need the devil, 'cause the devil is on Now you, fire. now you, Now you, are you there? You in the house? on fire. Come on, you. We don't need the devil, 'cause the devil is Now on you. fire. The youth, Come on. the youth Hey, is on hey, fire. hey, hey. We don't need the devil, 'cause the devil is New Zealand, New Zealand, New Zealand, New Zealand's on hey, fire. come on, come on. We don't need the devil, 'cause the devil is a liar. New Zealand, New Zealand, New Zealand's on fire. We don't need the devil. He cares for you. He cares for you. For you. He cares for you. He cares for you. He cares for you. Somebody scream. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Sí, sí, oh. Hallelujah, le tua Yahweh. Hoy le bendiga Yahweh. God be all the glory. Le tua favore. Vuoi le fai fuori le tue. Never reject boy. He has blessed you and touched your soul.
Hallelujah. Or tangata le sau mala suau. That's our final part. A final sau mala suau e whapaia nei. A whaumar tau or mele la whai. Umola whai tale whapaia la suau whamaru watu si a uso wole mawal whasilanga le las whareili. Aya tangata sau mala na oyo. Whaongara I lo whale. Lise o tau nai whio ai tau ta vale le o apalaia le oyo I kawa tau ta vale. Kawa le whale. Oyo whai toa ma tonu whafo botu. I sei mo lau whanau nei le lupo ala to mela whai te ilo atu. Plai le oyo I vaenga o whale. Ngai le lava sei me taloi mo spiritual warfare. Plai mea nai te iai me nai te mo iai. Lise o toi whainga tātou tai to lua whainga tātou whanau. Lelo iai le oyo le mea nai te o toi ma le mea nai te aua ai awange iloa. E fasinonga whapitoa le atua. A mas whai pā mamai. Ngale oyo apply. There's nothing in the oil. Pato le symbolic o le anganga pa ia. O le ata o le anganga o le li. Tusi Jakopo fe metala tus pa ia. O mai ia sestas. Jakopo e 5. A amito e ina ma le oyo. Talo foi le whatu tua mai whaola ina ipe wha malolo ina le mai. Tango le te tala wha malmore lo suau. Unlead ka pungi wha mole. Thank you, Father. Ska ko uso le lenga ko oyo. Ai la ko lo fale mo so oyo kayao. Fa e ai lungo lima fa paia. Ka u ke le mele. It will make a huge difference. I ke lo benga ki ngai mai fa ngai lo ai. Si lungo la oyo fa man mole. Lau fa sinonga na mai le o faia. Ta walunga ile fa mai mole le to waso. Ma to fa longo las fraile. Tala noa o auna le aso ana nafi. Ia polo klame te tele le tusi e wharinga. Ma eu me te tele wa e whaia I o langa o tangata. Ai meise lau polo klame ma ofa o mātou loto I lua lofa. E tele I tāpunia e tele o fiufia nei polo klame I o mātou tangata. O le wa e whaama malama ia I mātou. O le aso nei, o le viinga e fo I a te oi. A taimo ai tema e meise o ngaluenga o whaatino le nei aso. O whae e sua au I lunga o nei tu la I luma o lau a fio. Nganga paia o oyo le suahu moni. O le whao unga o oyo lava lea. Au mātou walau whaapitoa le fiafi. Le suafu le tamā, le alo, le nganga paia. E wha paia I nei suahu. Ma whao ngā ina le atua. E le ngata o le wha malolonga. Ai maise le atua o taua wha le nganga o lo whea ngai mau tangata I so staimi. Suafu Yesu ia whao ngā ina. Ma ia whaia le whātua tua ma lau whasinonga ma I lea taimi I lea taimi. Whapa ia I nei suahu utama. Ma whamanuia I lona whaonga ina. Sile ai. O na ngā lue ma manifest le mana o lau a fio. E whailo ai lava matautia I iau tangata. Ma vi I hai o elo mātou tama. Whamanuia I le whanau. Whamanuia o auna lea fiafi. Whamanuia le atua. Songa ia sepi. Me so soe whamanuia nei whaife au lava. Nei whaife au sinia le atua o le whalelima. Fale ono o mātou whatasia, e mai se foi se usua ona malanga mai tai, ma si a kāle sia. Whamanuia I se uasia si mai le neipo. Sasi ese stapo inga ta mai, sasi mai ai, mātou Faitau langa whatasi. Whamanuia le nā uso postua whine asi mai, ma se ta mā uasia le nea fiafi. Whamanuia mai mo mai so staffa langi. Le atua pai atu le mana lo wanganga pai, e whamanuia I stangata o mai mo mai. Ma nau le mana lo wanganga pai, mai so lau upu. Whamanuia le nea fiafi lo mātou atu, o le vi inga e fo I ate oe. A le lo mātou wanga I atu I ainga. The glory is yours, the power is yours, the exaltation is yours. I lo lava suafa Yesu o le vala au atu ai. Ala langa le whanau o le atua. Ala langa le whanau o le atua. Tasi lua tolu. God be the glory forever and ever. Amen. Ia, tātou sumaya sepi.